Mbanje kubasuhuza abantu banjye, bantu tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se mu tuntu tugiye dutandukanye ngenda mbahereza buri munsi cyangwa se buri uko bwije buri uko bukeye. Uyu munsi mbazaniye inkuru ya His Excellency wacu Perezida Paul Kagame, aho yashimiraga Perezida wa FIFA Gianni Infantino agira ati turabashimiye ku kubana natwe muri aka kanya. Ndashaka kubashimira ku kuduha aya mahirwe yo guhuriza hamwe aba bantu bose hano mu gihe turi gufungura cyangwa se mu gihe dufungura ku mugaragaro iyi stade yitiriwe Pele. Nk'uko mubibona rero ni event zagiye ziba mu gihe kidatandukanye cyane, ari nabwo ubona ko yahawe igihembo CAF yamuhaye cy'uko cyangwa se imushimira uruhare agira mu iterambere rya siporo by'umwihariko football. Dukomeza rero tujya tubabwira ibintu byinshi byagiye biba ejo bigiye bitandukanye. Nk'uko mubibona ni His Excellency ari gutera baro, benshi muzi ngo ntiyayihamya, ariko nagira ngo mbabwire ko ni Cristiano Ronaldo cyangwa se Lionel Messi wacu mu Rwanda, ubwo ikipe y'u Rwanda yakinaga n'ikipe ya FIFA. Nimvuga ikipe y'u Rwanda ntimwumve Amavubi, ni ikipe yari yatoranyijwemo abantu bagiye batandukanye bayikiniraho. Ikipe yagaragayemo perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ikagaragaramo na perezida wa Ferwafa Olivier. Aho yakinaga n'ikipe ya FIFA yari irimo perezida wa FIFA Gianni Infantino, hamwe ndetse n'undi munyamupira cyane uzwi w'umunyabrazil Kafu. Aho rero match yaje kurangira ari ibitego 3 by'ikipe Rwanda cyangwa se y'ikipe y'u Rwanda kuri 2 by'ikipe ya FIFA. Rero A1 muryango, uyu ni umurage tuba dusigiwe cyangwa se tuba duhawe n'abadukuriye, utwereka ko intsinzi ku Rwanda cyangwa se nk'uko mubibona intsinzi ku Rwanda niyo ngira ngo ubona ko wagira ngo twarayiraze. Ladies and gentlemen, once again, a very warm welcome. Murakazaneza to the land of 1,000 hills, Rwanda, and I hope you have all been settling in well to what is going to be your home for the next few days. Hosting this event here today in Kigali is a testament to the amazing progress that the country has made over the years. Welcome to the CAF President's Outstanding Achievement Award 2022 ceremony. My name is Narindwa Fiona Mothoni, and I'll be your host for this evening. There is no doubt that in the not so distant future, African football will be amongst the most dominating forces in football globally. Nongera mbasaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao, yari Erade TV.